kidukhat ka nyautrap National Youth Front HNYF haka jingalam jong bablas dekhar kiralit ut chupa EMI na manik ka himam liam halor ka jingkhap ngia abat jingbun kinong di madan hayaudu bat hakilat ki surok saudong kani ka yo kila ongru namar ka jing jele kinong di madan kalabu e ka yat ka yeng jong ki pat ba haka jing e ka bakraw nalor ka taru kila ong ba kani ka jingkhap ngia ba ka jing jele kinong di madan ka plilat e ki briu ki banabar banle ki kam khayi hangni klem da yo ka trading license us e mula manjur banjur rep ya kani ka kam HNF is sales tasing ni wan huni po Imam Lim kendu ya sim juga Imam Lim ari setenat menjadi kendu yo sim apka isu gabaya day bagi kendu sim tasi kalong baik namanta kawai kalong baik namanta bangin hak sim bat ya menteri badi pek ya ba ha nama kentam ini hanyu mula mo tomator tu pi yang tu mata ka jingwit ka bala serkai ba patamanya kan yang ban cepat ba makin ya ikin ti footpath kan ya ikin ti kiwan siyo kalong ka ba jinjar hadu kata ta namar bang iba kala sulong kamdon su kata ka jinglong renti ai renti mo habe dei pat ki kinong song madan iba lada ki song dak badon ako don buram ka tangim su ni nakaliang ka chungi iwan men kendu ya sim iwan men kendu ya menteri lang sti bat ka wei ka bangi kwa man kentu ki kalong ba ni kung kasang ni kwa ko gisni ngin ada ka jing thos ki bangin bu ek tak appointment bangin ni like man jurip ya ka yo bora ko wei namar nga iba kat nang mi isni nga iba khamtam nang ni na po mat khan sarum ru lami ki dukan lami ki ta ki nong song madan ki ba nimpa man jer teng ni pampa ko teng khamtam to la dei kita gi do isnam jungi ru ngim da snu hinde la nagaleng jungi bungiwan man dikendu yu si mu kolong ba lek ban jure ban pek khamtam khamtam ye ki kului kaya kayang kayo khat borok wei namar menta pindu ngayo kit tang wi pelarung isu cukup ba kaji khap ya ab jur pha ti tang tang wat kini kinong song madan hang liru ha po haki yo borok wei khamtam ki beriu ki banabar mo ki bok suwan man song hani po ha po ha ka banta ba dei jong Imam Lim ni nagalian ke jungiru min jurip ya kayo min yelek ki rangkap ka Imam Lim man pek hu kumnu kumlong jong kayo namar kade ka jong yu khu no hajar phasi khamtam ka dei ka banta ka bankong ka ba udo usnam jungi de ban yo ya ka banta ka hok udi man yo ka banta ka mai gaji na kayo hat ka Imam Lim nung atip ka yo khajana ka biang te ti nagaliang jungi ha ko hangin sa ya kendu hadin bangil ai ka jing tho so Imam Lim bat Imam Lim ka sabu ya ka tasni bangin ni lek jurip bat ngin jurip ya baro banta khamtam ka khu ki subang ong biang ka menengkong ka di khamnya ka mar ka khu ki subang ka balai pat ngin pek ki kam illegal ki badan po yo mo khamtam ki don subun ki illegal do khamtam ki shimi ba ki kam ki ba khamsar kai po yo khamtam ka jingbun ki nong to jingbun ki nong luti por ba khamnya jing shim kabu te nagaliang ka jungiru ngin pek ngin kenturu ka wat ki Imam Lim ya ka pakanle ka badon kam habide ba kayo hat dalong ka bala CCTV ki di man biang namar kayo ka de kayo ka ba ikwa buk pa ba kanong kayo ka basngan ka yat kayang kanamdan kanu ka jingwit kanamdan kanu ka jing sa ka jing khamnya ni kanu ka jing jenjar jong pa ba ti ka jingi kalong bait namanta kalong bait nagaliang ka jungi balada ka kamaram gadi ke jong diskon sel ban le ke level lesson ba dik turing lesson ngalong if menta ba to ski bingin le ngin persang hiru banya kli ke level lesson trading lesson nada kam ladang ibam don kam kimrenew ke lesson ke bom don lesson te ngin sale ke ban kam ngin sapoi ke diskon sel ke enforcement ru bakin le ke ban kam ngin sale ke ni namar iba hawat ko mo ang if menta ba bun hi naga diskon sel ndadon kata ka bangin yu imo yo kile ka bari ngin tip ya kata yo kile ban check iglesan ni kile bolaisan na rei do ladon ha kisnem ki mansuaru kajing kendra license po yo ladon kajing show kajing adatru kajing pen ibor bagi barjelaro mansuar lalong ta tin nakaliang jungi kata di kamram juga district council tiala daga district council kamla hiban le kata ti ngin saad kajing thos ka district council ne ka step connection le
Iga cingkular jung siem kolong ba nginum keren hangi tangi ka himamlim namar ka don ka bentaro badi jung municipal. Iga step ka banengkong ka pangiwan hangi kolong ba nya trade fan kong bat himamlim bat ka baar ba usim lo ongingi ba un sebu mo gasngi un sebu mo ka kapor ba nyali jurip lang ni gaseng rengkat bagi menteri rengkat bat kikat ba himamlim ti alam. Sedang sebenarnya keren mo. Ayo. To, nakalian ko sini nginum ker ho ka diskonsel ka don mentah habi de ba market. Mau iem ba de market. Ti nakalian ko sini ngilawan shan kong syaga himamlim. Reka try hok basi shahi de himamlim ka jakar ba de jung himamlim. Ti nakalian ko sini ka iga ba himamlim ka iga bu siem wala. Ai jengmut ingi bangin si bu igasngi ka por bangin lay. Ti lada kata ka cingi kendu jungi bu siem kalong babiang ka balong successful. Pingin saya pepat nila kadon kami ni bangin kendu wat UIM bade ke market ke district council ru in saya chmat pai mentah bad haga juga poru ngin sa haga juga por ngin le ke badan kam ngin khandraru ke license ba ya dei ke level license bad ke trading license ayo haga juga singi ngin le tam